Hello, hello, hey, tuan chum chu erona pa breakfast tour tuilu tuk tak mai kan siam vele thung do na alu chop kha kan siam do na hey ka wana hianin zo purun kan ti mai azung ei chi khami na kha tam tuka tihan kan mang changkai do na tihan alu chop kha kan siam ani mo tihanin alu kha fai tikin kan sil fai har haranga tihanin kukara khan kan phit do na ni mo kan khai nei chun te kha kan Asian lo kha chuan kong dang kha kan zuna ngai purun na hi kan nga mang tara lu tuka tihan alu chopa te khanin kan siam chuk chho kwal vel don ani tihanin kan phit min to kha tihan tui vota kan han tidaya tihanin kan khea hi kan rot ke le sok sokanga kamar charot lung thalu tuk tak mai khan mon hey hi whole wheat bread ania mo chang thop khania a hlanga ei han atui ka tilawani chu a hrisel lu tukama sela nge chang thop tui tam taka hian hemi wheat mo whole wheat hi a hrisela no pang week nutrition changa andun ania ti hianin kan mang changkai me nga adang a shan pa e kan atui kan ti lo kha chan ti hian atlang siam zong zong kha ka chep te kanga hian kan phwa chop chuk chho kwal vel don ani mon ti hianin tuya ka chi an hi pa he ti hian kan tela dhania te ba khor te purun sen le so thing klem te ti khan hei red pepper te vegetable seasoning le garlic powder te le masala chi khat ka ti meng chumo coriander kha khang te kha kan tela ti hianin kan ti thap ta kan da hi ka hlom le tel don ani mo in shat vek kha mizoram lama chuanin alu chop kha chu restaurant a khanin kimpui dora khanin kan asia chin kha ti hianin kan da fel 5 veka hian mo ase ki chu r2 kha mizoram kha chuanin restaurant ka tholai ka siam chin kha chan r2 ti ka kan ta tamara chu ki chu r2 ka siam lo ti khana ni mai ready chu eat mo quality kham breakfast to chu kan ready le tamai ani chu mo in zawain hun man nom bekule